senga ngaye dutumire mu gitaramo cyawe uvuga ko kizabera uvuge nibyo ukeneye aho abantu hanyuma nama nakira aba grand frère gisubizo baze utarame sibyo. Haleluya. Tuzamurira Imana yacu icubahiro. Haleluya. Twongere tuyizamurira ibiganza. Haleluya. Umuramba barira natinze mvuye Foursquare niho naho bari bantumiye ariko ndavuga ngo umwanya wose ndi buve hariya ndagerana hano kugira ngo namwe mbatumire. Mfite live recording izaba kuri uyu wa gatanu kuri Vivante Rebero. Kwinjira n'ubuntu nta mafaranga arimo. Tuzaba turi kumwe n'abaramyi beza Ben na Chance, Prosper Nkomezi, Amy Vox na True Promises. Aba True Promises bari hano tuzaba turi kumwe nabo. Rero ndabatumiye muzoze. Nukuri n'umwanya mwiza wo kuramya Imana tukazabifate nka hari ugufata amashusho. Nukuramya Imana n'ugutarama. Ikindi abanaziri bazaba bahari. Harimo n'umukunga muri live recording hazabamo n'umukunga. Haleluya. Rero muzoze mwese dushigikira ubwami bw'Imana. Murakoze Imana bahumugisha. Turabakunda cyane. Amasaha ni ryari? Ya amasaha ni 10:30. Muzaze rero hari ya Vivante Rebero. Senga tuzamushigikire. Bwana sifiwe. Mubimwerekanishe mu kuzamura ibiganza. Kandi Imana ikwagure. Urakoze kudutumira. Bari bambwiye ngo afite igitaramo kandi niwe umenya kukivuga neza. Ni n'umushitsi. Ni umushitsi uvuye Canada tuzaje kumushigikira adutware neza iri yiwabo. Hari Gasinzira umucuranzi. Gasinzira. Ngwino sha ngwino nawe. Ngwino nawe tunamwakiriye. Zamuka zamura ibiganza ngo hari Gasinzira Imana imuhumugisha. Bwana sifiwe. Dutuza abantu basakuje. Bwana sifiwe. Hanyuma yana amasaha y'umukunga kugeza igihe abayobozi ba gahunda bari buduhagarikire duhudumiye. Gisubi uratanga haleluya. Ntayo. Sawa. Numara utambuke muze na babiri utatu turabakire n'abandi bose mwahageze nyuma bamutawana n'abandi bose. Imana bagire neza. Reka duhudumiye rero. Imana bagire neza.